Ikaze kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Muri aka kanya reka tuganire duhereye ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika twahaganiriyeho ku manywa, tureba ibibazo biri muri Chad, tureba kudeta Abafaransa bagerageje gutegura muri Burkina Faso ikabapfubana, dukomoza ku gihugu cya Niger. Iki gihugu cya Niger ndashaka ko twongera kukigarukaho kuko inkuru zigiye hanze mu kanya ziragaragaza ko Niger irimo gutera intambwe umuntu yakwita iya nyuma mu kwirukana Abafaransa burundu burundu, kuko abantu benshi bazi ko Ubufaransa bwamaze kwirukanwa muri Niger, kuko amashusho twarayabonye, amakuru twarayumvise, ambasaderi wabo arizirika ariko birangira agiye, twese tubona ko Abafaransa bagiye. Ariko hari amakampani y'Abafaransa acukura uranium ifatiye runini Ubufaransa yanze kugenda, akomeza kwizirika ku cyo bise amasezerano bafitanye n'igihugu cya Niger, yanga kuva ahangaha muri Niger. Aba bayobozi bashya ba Niger rero nabo barabaretse kuko mu by'ukuri ayo masezerano arahari, bakomeza noneho kugenda babagora. Twagiye tugaruka cyane kuri kampani y'Abafaransa icukura uranium ahangaha muri Niger bita Orano. Ni kampani yakomeje guhura n'ibibazo byinshi cyane. Uyu munsi rero impamvu tubigarutseho ni uko Niger yamaze gutangaza yuko yamaze gusimbuza Ubufaransa Uburusiya. Ni ukuvuga ngo umwanya Ubufaransa bwari bufite bawushyizemo Uburusiya. Uyu munsi Niger iratangaza ko umufatanyabikorwa wabo mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro cyane cyane uranium, uyu munsi ni Uburusiya, ntabwo ari Ubufaransa. Bivuga ko ayo masezerano yose ya za Orano abanyanigeri bagiye kuyasesa. So rero buriya mwumve ko Abafaransa babuze ikintu gikomeye cyane, bagiye guhungabana cyane, kuko iyi uranium ya Niger ntabwo twagiye tuyimenya cyane, kuko Abafaransa bari bameze nk'ivampire irimo kunyunyusa amaraso bucece, badashaka ko hari undi muntu umenya ibyo Niger itunze. Twebwe tugahora tubona Niger nk'igihugu cyo mu butayu kitazigera cyubura n'umutwe, kidafite ikintu na kimwe gitunze. Ntitumenye ko gitunze imitungo kamere ibihugu bihora biza gutunda, abaturage babo bababaye. Twabiganiriyeho ku manywa. So rero uyu munsi abanyanigeri bakaba bateye intambwe yo kwirukana Abafaransa burundu. Ni ibintu tuzakomeza kugenda tugarukaho, kuko aba Bafaransa ntibashobora kugenda burundu, namwe murabyumva. Mu Gifaransa bo iyi uranium y'Abanyaniger Abafaransa bayita ngo ni intérêt vital y'Ubufaransa, ni inyungu, mbese ni igikorwa, ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, mwanyunganira muri comment mukambwira iryo jambo ukuntu narivuga mu Kinyarwanda. Ariko ni ukuvuga ngo iyi gaze y'Abanyaniger ni gaze yarifatiye runini Abafaransa ku buryo badashobora gupfa kurekura. Bazakomeza kugenda badistabinga ubutegetsi, bagenda bategura ibitero byo kuba bakora kudeta nk'uko babikoze no muri Niger. Ni ibintu batazahagarika gukora. Niyo mpamvu tuzakomeza kugenda tugaruka kuri Niger. Ku bafatanyabikorwa bashya rero bitwa Uburusiya, ndumva n'Abashinwa bari hafi aho ngaho. Nicyo kintu tujya tuvuga, Abafaransa nibagende yego, Abarusiya baze, Abashinwa baze, ariko Afurika igomba gukanguka, kuko nk'uko njya mbivuga, Afurika iri mu bihe bigoye cyane. Ni ibihe byiza ariko ni n'ibihe bigoye. Ni ibihe ibihugu bishobora kuva mu bukene bikaba byakora deal zubaka ibyo bihugu mu gihe kizaza cy'imyaka myinshi, ariko ni n'igihe ibihugu bishobora gusenyuka burundu. Ni igihe mushobora kugenda mukarya amadeni y'Abarusiya, mukarya amadeni y'Abashinwa, kuko barimo kuyabaha mu buryo bworoshye, mu by'ukuri kwishyura mukazasanga ibinyejana n'ibinyejana by'abaturage bakoze bishyura iyo myenda. Ni igihe rero cya Afurika cyo gukanguka, abaturage cyangwa se abayobozi b'ibihugu bya Afurika bakareba ni izihe deal zifitiye akamaro Abanyafurika. Niba deal y'Abafaransa yari nziza, nta mpamvu yuko wabasimbuza Abarusiya ngo ni ukugira ngo basimbuze. Oya, igihari ni ukukora deal nziza ifitiye akamaro igihugu. So ibi ntabwo ndi bubitindeho, tuzakomeza kugenda tubigarukaho. Tuve kuri ibi ngibi tugaruke kuri Olaf Scholz. Uyu ni chancelier w'Ubudage. Murabizi ko mu nteko ishinga amategeko y'Ubudage muri ukwezi kwa 12 biteganyijwe ko hazaba amatora
yo kumugumishaho icyizere cyangwa kumuvanaho icyizere. Kumuvanaho icyizere bikaba bivuga ko bazahita bamusimbuza undi uzaza kuyobora inzibacyuho. Uyu rero Olaf Scholz akomeje kugenda avuga imvugo zimeze nk'aho arizo kugaruka mu nzira nziza kugira ngo arebe ko muri aya matora mu by'ukuri yazatorwa, yazagumishwaho icyizere, reka mbivuge gutyo. Akaba avuga ko cyane cyane ku bijyanye na minisitiri w'imari aheruka kwirukana twaganiriyeho, inkuru zaje zivuga ko uyu minisitiri w'imari yanze gutanga miliyari 2 Olaf Scholz yari yamutegetse guha abanya-Ukraine, we agashaka gutanga misile bita Taurus mu mwanya w'aya mafaranga. Uyu munsi rero Olaf Scholz ibingibi yabinyomoje, avuga ko yirukanye uyu minisitiri w'imari kubera ko we yashakaga guha Ukraine miliyari 12. Ni ukuvuga ngo mu nkuru ya mbere bavugaga ko yanze gutanga miliyari 2, mu gihe we yashakaga gutanga miliyari 12. Murumva ko Olaf Scholz aho ngaho ari kwerekana ko uyu minisitiri we wari mubi ku Budage, kuko yashaka gutanga amafaranga y'Abadage hafi ya yose. We yashaka gutanga miliyari 12. So Olaf Scholz akaba yaramwirukanye kubera iyo mpamvu. Yagaruka ku kibazo cya Ukraine akavuga ati biragoye cyane uyu munsi kuko tugomba gufasha Ukraine igakomeza kwihagararaho, ariko nanone tudashyize intambara ku rundi rwego. Iri jambo naryo njya ndibura mu Kinyarwanda. Iri jambo bita escalation, kugira ngo intambara itajya ku rundi rwego. Akavuga ko rero bagomba gufasha Ukraine ariko badashyize intambara ku rundi rwego. Iyi mvugo rero nayo ikomeza kunyobera cyane, ukuntu watsinda Uburusiya uyu munsi burimo gutsinda udashyize intambara ku rundi rwego. Mu by'ukuri ni ibintu njya numva nkavuga nti ntago ndimo kubyumva. Niba mushaka ko Ukraine ikomeza kwihagararaho, ni ugushyira intambara ku rundi rwego. Nimureke kutubeshya beshya. Tuve kuri Olaf Scholz tugaruke kuri RCI. RCI iyi ngiyi ni televiziyo y'Abafaransa, mu kanya nari ndimo kuyikurikira. Bakaba bakoresheje interview, bahamagaye ntago bamuhamagaye, bamukotinze muri show yabo, bavuga amagambo umujenerali w'umwongereza yavuze, avuga ko Uburusiya uyu munsi burimo gutakaza abasirikari benshi. Avuga cyane cyane muri uku kwezi kwa 10 gushize ko ari ukwezi kwatwaye abasirikari benshi b'Uburusiya. We akavuga ko ku munsi Abarusiya bapfushaga abasirikari 1500 ku munsi. Ibi rero ku bantu mwakurikiye RCI, impamvu nshaka kubivugaho ni ukugira ngo mbahe fact zibereka ko ibi ngibi ari ibinyoma. Ibi ni ibinyoma byambaye ubusa. Gute? Dufite ikimenyetso kitwereka abarimo gupfusha benshi ku mirongo y'urugamba. Iki kimenyetso ni ikihe? Kitari propaganda y'abanya-Ukraine cyangwa propaganda y'Abarusiya, ni gahunda imaze igihe ibayeho yo kugurana imirambo y'abasirikare bapfiriye ku rugamba. Muribuka ko iki kintu giheruka kubaho hagati ya Ukraine n'Uburusiya, akaba ari ubwa kabiri kibayeho muri aya mezi 2 ashize. Muri uku kwezi rero bagurana imirambo, Abarusiya batanze imirambo irenga 500. Sindi kwibuka ngo ni 570 sindi kubyibuka neza. Abanya-Ukraine batanze imirambo y'Abarusiya 37. Iyi nkuru twarayikoze, n'abayikurikiye ku bindi binyamakuru mwabonye imibare y'uburyo baguranyemo, mwabonye ko imibare niyo. Ntago ndi kwibuka ku banya-Ukraine 500 ariko Abarusiya bakiriye imirambo y'Abarusiya 37. So ibyo byonyine bikwereka ko abanya-Ukraine nibo barimo gutakaza cyane, kuko ntago Abarusiya bari gutanga imirambo igera kuri 500 ngo bakire 37, mu gihe abanya-Ukraine hari indi mirambo y'Abarusiya bafite. Ni ibintu utekereza nawe ukumva ko bidashoboka, ukumva ko ari propaganda. Ikindi nanone, ntabwo ushobora gutakaza uwo mubare w'abasirikare ngo abe ari wowe wigarurira uduce. Ntabwo bibaho. Ni ibintu bitumvikana. Nuvuga ngo niba ari Abarusiya barimo gutakaza ingabo nyinshi ku mirongo y'urugamba, uyu munsi Abarusiya bagombye kuba aribo barimo gutakaza ibice, aribo barimo gutakaza ubutaka. Ariko uyu munsi murabibona ko bageze noneho ku mijyi migari abanya-Ukraine bari bafite. Ni ikintu gikomeye cyane kikwereka ko izi televiziyo zikiri mu bintu byabo
bya propaganda. Ikindi kintu bavuze yuko Uburusiya uduce bumaze kwigarurira ari uduce tudatuwe, uduce turi vide, tudafite ikintu dusobanuye. Ariko mu by'ukuri nimujya kureba iyi ntambara tumaze igihe tuvugaho, ibice byose Abarusiya barimo kwigarurira ni amaplantation aho hadatuwe, ni amaplantation, iyo ni imirima ihingwa ikera. Ikindi kintu gikomeye ni ibirombe. Ibi bice Abarusiya barimo kwigarurira ni ibirombe gusa. Za Ugredar ni ibirombe, Pokrovsk inkengero zayo ni ibirombe. Pokrovsk ni inganda zitunganya ibicukurwa muri ibi birombe. So rero abangaba iyo bavuga ngo Abarusiya bari gufata ibintu bidafite ikintu bisobanuye, urabumva ukavuga uti iyo biza kuba ari Abarusiya barimo gutakaza, mu by'ukuri ni uko nguko mwagombye kuba murimo kuvuga. Kuko baravuga bati Uburusiya burimo kugira inyota. Uburusiya burimo kugira inyota, barangiza bakavuga ngo mu mezi 3 ashize bwigarura ibirometero 540. Ibyo se ni ukugira inyota? Uhanganye na NATO, ibyo ni ukugira inyota? Ibyo ntabwo ari ukugira inyota. Nanone ahantu bagaruka bivuguruza, niba bazi ko barimo kubwira abantu batumva. Buriya njyewe ndi kureba ibitangazamakuru, akenshi mba nibereye muri comment, kuko niho haba harimo abantu batekereza neza kurusha n'abangaba babita ngo ni abaspecialiste baba bari kuri plateau. Ikindi kintu bavuga ukumva ntabwo gisobanutse mu by'ukuri, niyo bavuga bati ingabo z'Uburusiya ni benshi, abanya-Ukraine ni bakeya. Umuntu uvuga ngo umusirikare umwe wa Ukraine ari guhangana n'abasirikare 6 cyangwa 7 b'Uburusiya. Ubwo se abo basirikare bashiriye he? Abashize ni abahe ubwo ngubwo? Ko Ukraine tuzi ko yari yarakoze mobilisation ifite abasirikare benshi, uyu munsi bagiye hehe ku buryo mutangira kuvuga ngo Abarusiya bari kuba benshi ku mirongo y'urugamba, kandi bapfa cyane 1500 ku munsi. Ibibazo biri muri Ukraine uyu munsi byagombye kuba biri kugaragara mu gisirikare cy'Uburusiya. So rero izi ni propaganda aba bakomeje. Ni propaganda bakomeje yo gupfobya intsinzi z'Uburusiya no kuvuga ibintu babigoreka bitewe n'ingingo bagezeho, bakibagirwa ko ibyo barimo kuvuga kuri iyo ngingo bivuguruza ibyo bari bavuze ku ngingo ya mbere. Nk'ubu ngubu basoje bavuga uburyo abasirikare ba Ukraine ari bakeya ku mirongo y'urugamba. Batangiye bavuga uburyo barimo gupfa cyane Abarusiya barimo gupfa cyane ku mirongo y'urugamba. Ugahita wumva ibyo bintu bibiri ntabwo bihura mu by'ukuri. Ni abantu bakora propagande batatekerejeho ugira ngo barimo kubwira abantu ibintu bitabaho. Kuri RCI ho nigeze kubona umunyamakuru w'Umufaransa-kazi arimo kuvuga uburyo ibintu byacitse muri Niger, uburyo Abarusiya bohereje amafaranga yo kudoda amadarapo y'Abarusiya. Murabizi idarapo ry'Uburusiya rijya gusa n'iry'Ubufaransa. Noneho bashyiraho video batayirebye, bashyiraho video y'umwirabura urimo kudoda ibendera ry'Ubufaransa rwose. Umunyamakuru aragenda afata ka video, kubera umutima we yari afite wa propaganda, ntiyitegereza na ya video. Yumva ko ibintu ari gutekereza uwo muntu ari gukora, yumva ko ari ibyo nyine ari idarapo ry'Uburusiya arimo gukora. Araza video ayikubita mu kiganiro. Video yayikubise mu kiganiro imaze amasegonda 30, nawe ariseka mu kiganiro avuga ngo ariko iri ni idarapo ry'Ubufaransa. Kandi uba wateguye ikiganiro, uvuga ngo propaganda yabo ntabwo bajya bayitekerezaho. Nanone ikindi kintu kiza gusenya ibi byose bavuga, nyuma yo kuvuga ibi byose baravuga bati amakuru dufite atangwa n'inzego z'ubutasi z'Abanyamerika, inzego z'ubutasi z'Abadage, iz'Abanya-Ukraine, baremeza ko hari ibihumbi 50 by'Abarusiya bagiye kwinjira mu ntambara ya Kursk kurangiza ikibazo cya Kursk. Ibi byo birashoboka cyane. Muri ibi bihumbi 50 bakavuga ko harimo ibihumbi 12 by'Abanyakoreya. Ariko ni mu nyumvire igisirikare kirimo gupfusha gutya kuba uyu munsi babonye ibihumbi 40, tuvuge ko ari 40, biyongeraho abo Banyakoreya ibihumbi 10. Wabakura hehe igihe wumva ko abasirikari bashize ku Burusiya, igihe abasirikari bapfa gutyo nk'uko muri ibi binyamakuru babivuga? Nuvuga ngo abasirikari b'Uburusiya bapfa kuri urwo rwego, ntabwo Uburusiya bwabona abasirikari ubu ngubu baba bari muri mobilisation nk'uko iri gukorwa muri Ukraine, kuko ntabwo Abarusiya bashobora kuba barimo bakirimo kujya mu gisirikare cyabo
igihe bazi ko barimo gupfusha abasirikare gutyo n'ubuyobozi bwabo butarimo kubitaho. Ntago bakabaye babona abasirikare, ariko bafite abasirikare b'abakoranabushake. Tujya tubivuga ko baza bagasinya amakontra yabo bagakora akazi karangira bagataha. So rero ibi ngibi byo muri Kursk byo ni ibintu bishoboka cyane. Njye maze kubona iyi nkuru nkareba n'ibiri kwandikwa kuri za telegrame z'Abarusiya, nabonye ko Abarusiya intambara yo muri Kursk yarageze, bafata umwanya bajya gutoza ingabo zizaza kurwana aha ngaha, badakuye ingabo muri Donbass. Kuko nk'aba ngaba bagiye kuza muri Kursk ni abamaze igihe bitozanya n'aba Banyakoreya. Ni ukuvuga ngo bafashe igihe cyabo batoza izindi brigade zigomba kuza kurwanira aha ngaha. Abari muri Ukraine bagume muri Ukraine. So biza no kwemeza ko ya offensive yo kuvana abanya-Ukraine muri Kursk ntabwo iri buze gutinda cyane. Tuve kuri RCI twikomereze kuri ikinyamakuru cy'Abongereza bita The Guardian cyavuze ko kitazongera gushyira inkuru zacyo kuri Twitter cyangwa se kuri X kubera uburyo bahanganyemo na Elon Musk, bashinja iki kinyamakuru ko kibaho inkuru nyinshi n'ibiki byose. Ariko abangaba se ba The Guardian bo bariki? Abangaba baranga ko kuri Twitter hazaho abantu baza gutanga ukuri, kunyomoza ibinyoma baba babeshye, bituma ibinyamakuru bitakaza credibility. Niyo mpamvu babanga platform nka za Twitter. Nta kindi kintu baba barengera, baba banga ukuri kuza kunyomoza ibinyoma byabo. So dukomereze gato yanga mu burasirazuba bwo hagati, tuze kugaruka aha mu burasirazuba bwo hagati. Mbonye ko Hezbollah mu kanya igabye ibitero muri Tel Aviv ku kigo cy'ingabo za Ukraine cy'ingabo za Israel gikomeye cyane, kuko nabavuga ngo bagabye ibitero kuri Israel Defense Ministry. Bahanga bakaba bakita iki kigo bakita ngo ni Kilia Base. Kilia Base rero kugira ngo mumve ukuntu irenze, ngo ni headquarter of the Ministry of War and the General Staff of the Israeli Air Force, the War Management Room and the Air Force's War Control and Supervision Authority in the city of Tel Aviv. Ni ibitero bavuga ko bagabye bakoresheje misile esheshatu, aho ni misile esheshatu. Reka ndebe hano mu nkuru, misile esheshatu ko numva arizo navuze mu kiganiro cya kare. Ni misile 12 abanya-Israel bashobora guhanuramo enye. Murumva ko air defense systems zabo zananiwe. Ibintu byose n'abanya-Israel baremeza ko Hezbollah yabashije guhitinga target anga muri Israel, ko muri Israel ikintu kiri kubaho abanya-Israel babashije gutegura ibyo Hezbollah yarasa byose, ibyo Hamas yarasa byose, kugira ngo uzabone video ni ikintu kigoye cyane. Ni ukubivuga gusa mu mibare, ariko nta video ushobora gupfa kubona. Hanyuma tuve ahangaha aho nanone Hezbollah mu kanya mbonye video, Hezbollah mu kanya bahanuye F-16 mu kirere cya Liban. Mu kanya bahanuye F-16, video iri gucicikana. Iyi nkuru tuzayigarukaho ejo tuyemeza kuko nibwo ikijya hanze, ariko video irahari. Hanyuma iyi nkuru tuzayigarukaho ejo ko ndabona irakomeye cyane. Tuzayigarukaho ejo tuyige deep. Zaruzhin akomeje kwitegurira kuyobora Ukraine. Murabizi ko Zaruzhin ni ambasaderi wa Ukraine mu Bwongereza. Bikaba birimo kuvugwa ko aha muri Ukraine bagomba kujya mu matora ku itariki 25 z'ukwa gatanu umwaka utaha. Zaruzhin rero arimo gukora ibintu bimeze nko kwiyamamaza, aho arimo gushakira abanya-Ukraine za bursa ahangaha mu Bwongereza bazajya baza bagakora amakosa atandukanye, kuko avuga ati Ubwongereza bugomba kudufasha kubona ba ministre b'ejo hazaza, kubona ba generali b'ejo hazaza. Ibyo byose ni ibintu arimo kugenda akoresha kugira ngo agende yigarurira igikundiro cy'abanya-Ukraine. Zelensky yamwohereje hariya kugira ngo amwohereze kure y'abanya-Ukraine, ariko arimo kugerageza kureba ukuntu nawe yahabyaza umusaruro. Tuve kuri Zaruzhin wenda tuzamugarukaho amatora yageze. Ahangaha ingabo za Ukraine zakomeje guhangana cyane n'ingabo z'Uburusiya mu mujyi wa Toretsk. Ahangaha hari umupropagandiste w'Umudage waba yanditse ngo abanya-Ukraine bananiwe gukura ngo Abarusiya muri Toretsk, ahubwo yari kwandika ati Abarusiya kugeza ubu ngubu ntibarashobora gukura abanya-Ukraine muri Toretsk, kuko dusanzwe tuzi ko
abanya-Ukraine muri Toretsk bari kuri burembe kuko n'uyu nguyu aravuga ko abarusiya bamaze gufata 70% by'umujyi wa Toretsk. 70%, murumva ko abanya-Ukraine bari ku karenge kamwe mu by'ukuri ahangaha muri Toretsk. Ngiye isaha ku isaha mba numva ndibuze kubona inkuru ivuga ko bamaze kwevakiwa cyangwa se ko bayamanitse mu by'ukuri. Dukomereze kuri Lavrov aravuga kuri Donald Trump, aravuga ati Donald Trump nta kintu aje gukora gitandukanye n'icyo Biden yakoraga. Ati nka Biden nawe arashaka kugira control, arashaka kugira control kuri iki kibazo cya Ukraine, akagikemura mu nyungu z'abanyamerika cyangwa se akagikemura uko abyifuza. Ati ibyo ngibyo ntaho bitaniye n'amasezerano ya Minsk twagiriye muri Belarus. Ati iryo ni ikosa tutazongera kugira. Ibijyanye no gufreezinga iyi ntambara ngo isinzirire aho igeze ni ibintu bidashoboka. Ati intambara yacu izakomeza kugera tugeze ku ntego. Ngewe ejo narababwiye nti Vladimir Putin na Donald Trump bafite ibintu baziranyeho, tuzabibona vuba aha ngaha. Hanyuma dukomereze kuri Donald Trump. N'ubundi Donald Trump na Joe Biden bahuye uyu munsi baraganira kuko murabizi ko bagomba guhura kugira ngo habeho guhererekanya ubutegetsi na dosiye z'ingenzi abaperezida bagomba guhererekana. Nkaba mbona Biden yamwenyuye byatara, ariko Donald Trump we yafunze isura nta no kumwenyura habe na gatoya. Mu gihe Joe Biden abagura itangazamakuru ashaka kuryereka positivity, reka mvuge gutyo. Hanyuma dukomereze kuri Trump uvuga ko agiye gushyiraho umuntu ugiye gushingwa ibibazo bya Ukraine. Turategereza turebe uwo muntu ninde, ariko biteganyijwe ko Trump aza gushyiraho umuntu ushinzwe iki kibazo. Hanyuma ahangaha muri Union Européenne nk'uko The Washington Post bivuga, Union Européenne nayo imaze kubona ko ikibazo cya Ukraine kigomba gukemukira mu biganiro. Ibyo barimo gukora ubu ngubu akaba ari ibintu byo kwigiza hirya no hino, ariko nabo barabizi ko Ukraine ntabwo izigera ibona imbaraga zo gukuramo abarusiya muri biriya bice bamaze kwigarurira. Hanyuma dukomereze ku kiganiro kitavuzweho byinshi. Ni ikiganiro cyabayeho uyu munsi cyo kuri telefone cyahuje Vladimir Putin ndetse n'umwami wa Arabia Saudite. Bakaba baganiriye ku kibazo cya Gaza, baganira ku kibazo cy'intambara ya Liban, bagaruka ku biciro bya peteroli ku masoko. Bumvikana ko bagomba gukomeza kuganira cyane kugira ngo ibintu bikomeze kugendera mu murongo wa OPEC bose bahuriyemo, ngo ni OPEC Plus. Tuve kuri OPEC Plus tujye kuyo bita, ndabona ahangaha iyi kampani y'Abarusiya ifite uruzina rurerure rugoye cyane, bayita ngo ni iyi kampani bayita Rosoboronexport. Iyi ni kampani y'Abarusiya ikora izi ndege za Su-57. Iyi kampani iravuga ko izi ndege zirimo gushakishwa n'ibihugu byinshi. Izi ndege ziri guhigwa hasi hejuru kubera performance yazo, ariko niba mwarakurikiye mukareba amavideo y'izi Su-57 mwasacinga mukareba ahantu mwazibona, iyi ndege irarenze, ikora ibintu mu kirere bitabaho. Nayo ubwayo uburyo yubatsemo ni indege irenze mu by'ukuri. Su-57 ni indege yo ku rwego rwo hejuru. Ubwo turi kuvuga Su-57, mwibuke ko Abarusiya barimo kuzana vuba aha ngaha MiG-41. Iyi yo ni ikindi. Bivugwa ko n'amafoto tujya tubona kuri za interinete ya MiG-41 atariyo, ntabwo ariyo. Abarusiya bayizanye kuyifotora, bayizana bayishyizeho ibindi bintu ku buryo udapfa kumenya forume yayo n'uburyo iteyemo. Abantu benshi bavuga ko aya mafoto yagiye ashyirwa hanze ya MiG-41 atariyo, ariko icyo nashaka kuvugaho cyane cyane ni iyi Su-57 irimo gushakishwa ku masoko mpuzamahanga. Bakaba bavuga rero ko biteguye kuyi-exportinga, ariko ni indege buriya mwumve ngo ku-exportinga iyi Su-57 ni kimwe n'uko abanyamerika ba-exportinga izi F-35 cyangwa se za F-22, kuko F-22 ni indege mbi cyane buriya nayo. So ni indege udapfa kugurisha, ni indege ugurisha igihugu. Mwumve ibintu kimwe,
bya bihugu by'abashuti by'abavandimwe, ariko ibihugu nka za Arabia Saudite ubu ngubu bishobora kuba byagura izi ndege. Hanyuma hano hari ripoti ziri kuva ku mirongo y'urugamba zivuga ko abanya-Ukraine bashobora kuba barakoresheje chemicals ku mirongo y'urugamba, ubwo navuga ngo bakoresheje imiti ihumanya. Bakaba barahumanyije rero abasirikari b'Uburusiya bari bamaze gufata abanya-Ukraine, babohereza drone ibasukaho ibi bintu, ibasukaho ubu bumara, abanya-Ukraine n'abasirikari b'Uburusiya barapfa, harokokamo umwe na mugenzi we, bahamara icyumweru kimwe muri iyo ndake barwana n'abanya-Ukraine kugeza bagenzi babo baje kubatabara. Iyi story irajya gusa niya wa wundi twavuze bambitse impeta ejo bundi, uyu nguyu uramubona ko no mu mugongo yahiye cyane, intoki zaranyodotse, ni ukuvuga ngo urabona ko nyine yahuye na chemicals zidasanzwe. So rero ni ibi ngibi navuga, intambara muri Kursk nk'uko mubyumvise baracyarimo kugenda begera, ariko aba ngaba 50,000 nibaza in action, intambara izaba yabaye intambara. So amahoro kuri mwese rero, haba intambara muri Kursk, Zaporizhia, Donetsk, Kurakovo, situation iracyari kwa kundi, tuzayigaruka ejo mu gitondo, ndetse na Pokrovsk. Ibi byose tuzabigarukaho ejo mu gitondo tureba uko bihagaze, kuko ubu ngubu nta update zitandukanye nizo twaganiriyeho ku manywa ziraza. Amahoro kuri mwese, mugire ibihe byiza.